Mun reng laki selingkuh ke? Di mana reng laki selingkuh? Dah, arah. Arah. Lu ini ngaki? Are? Mana arah? Mare ding lah area. Muli ko phukun khel bakhel dai bo. Ini ngaki? Reng laki ni ka anya maselingkuh mun burleburan ben bini noreng. Takut. Mondreng laken mbian burleburan ben bini noreng aro nyaman selingkuh. Ngerti? Keng mondreng lake abini boleh aro bini selingkuh. Lah. Oh, ba. Bah, ambian ma bekel ka kula jago tak bini dua pok. Palang ria. Kula kun malana teti mondreng lake burleburan ban bini noreng aro berarti seling. Ki wala bini boleh bini seling, ko bini boleh aro nyaman. Kek mentai di ngakira. Apal menolo. Mondreng bini andi lake paki burleburan bandreng lake fokus jadi lake na orang maupun jadi tak andi bini selingkuh. Anapa? Candi lake. Ini apa ada orang udah andi laki dua? Mana coba pikir. Mana roh? Gula metepak keberadaan. Tetapi sianya maselingkuh, perselingkuhan itu, mondreng laki, andi bini, burleburan ben bini noreng, aro melanggar syariah, tak boleh. Nah, jadi siampo teti carok, ngerti? Tapi mondreng laki abini boleh, aro bini selingkuh, aro nyaman abini, paham? Wes, mondreng bini la andi laki, paski apa pacaran benreng laki, fokus laki jadi laki orang, otaba jomblo jadi selingkuh. Kenapa? Karena tak ada ring bini oleh andi laki lebih disetong. Mama tak ada tireng laki bayam dia. Makin pun ditanya akin, kenapa mak terkesan tidak adil? Ini bukan terkesan tidak adil. Coba mbian andi laki lebih dari situ. Mun pah ngandung sapapan. Kok terodawa pecerdasan dokter? Lagi na dua teloan pah ngandung sebini. Pah tanya nan kemepan gula bu. Tahu sekam Pak. Ini kan saya kocak Salome satu lubang rame-rame. Kan gini kasih haram kan? Ini kan gula ngebelangan ini kan hingga pembelajaran. Takkan kadang ring awam ben seromben kadang. Bulan gula ngidingan kabar mangken ini kabar ring bini kadang jandik laki telok. Baba dego maaf tamun tada buk. Takut sampai depak kakak antok sini gel. Ngerti? Oke. Tapi haram, kenapa haram? Anak anda temu status. Tapi mun bapak agak tuan raji lebih dari setong, kerusir si ngandung serepan, iya jadi iya. Pakun set. Seni kelisi maksud Islam, nikah bukan menyangkut hati loh bu. Kalau menyangkut hati tidak bisa. Agama tidak bisa bahas. Ate ceremot, ate pegel, ate tamburuan. Tidak ada dalam Islam itu membahas itu. Sehingga yang disebut adil itu bukan adil dalam cinta, tapi adil dalam giliran. Itu. Ngerti ki?